1, 2, 3, Syawakani. Saka, ondel-ondel ya? Mana? Oh iya. Sambut terus. Dadah, ondel-ondel. Dadah, ondel-ondel, dadah. Dadah, ondel-ondel. Ondel-ondelnya ke Indomaret. Ada Hello Kitty, guys. Itu, ada Hello Kitty. Ayo. Ya, ada Hello Kitty. Kasih. Makasih, tos lu, tos. Foto. Saka. Ondel Hello Kitty. Foto bareng ondel-ondel sama Hello Kitty ya. Bang, foto bareng bang situ bang sama Hello Kitty bang. Sini nih. Foto dulu bang sama ondel-ondel bang. Kakak, gitu kak. Foto lagi, ayo. Oh, ada Doraemon guys. Ada Doraemon. Kakak. Siapa nih? Caka. Oh no. Sini. Di sini. Bertiga, ayo. 1, 2, 3, Syawakani. Ini kasih Doraemon ya, Bu. Kasih Doraemon. Masukin kantong ajaib. Terima kasih. Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Udah, let's go. Dadah, Hello Kitty, dadah. Doraemon sama ikan. Hello Kitty. Ondel-ondel. Banyak ya, Syaka? Doraemon. Jadi dia juga ikutannya. Iya, seneng banget ya. Iya. Jadi Wow. Syaka hewan ketiga-tiganya. Tiga-tiganya.
Apa itu? Oh ya sama ondel-ondel. Terus sama apa lagi? Sama Hello Kitty. Terus Doraemon. Terus Kakak dapat apa itu? Rambut apa? Wih, warna apa itu rambutnya? Warna ini keren ya. Dadah. dadah. Dadah.